Kanlong kesengi sa akin mau beserta hak history jong kabalang Katolik jong keselong Archdiocese bamenta kesengi ke khatnyau trik uluber arajar arpusau layo ban kerku bat play ke parish temai hamaulai mautawar dauling do saat ke jalan Yamba Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ke jingidon lang Vicar General ke jalan Yamba upadar Richard Majau Upadar Ambrose Lamin, Parish Priest Batamai, Badru Upadar Alex Asirvatham SDS, Superior Jangkaseng Salvatorian, Upadar Teles Forest Nonglang, Parish Priest Jangkamaulai, Badru Kiwe ki Padar, Bat Kiriunyam, Bat Kipai Riunget, Balawan Nakeleng ka Parish Tamai, Bat Nakiwe ki Jaka. Lasdang ye kini kesengi saken mau jongka parish maulai mau tawar da kemas bakhoj ha kabala pin menta do Archbishop Victor Lingdo. Habab haria ye kaktin ublay bat ha kesning ka kraw jong u kum ukli do kabalang hajalan Yamba Shalong u Archbishop Gloong ba ka parish kade ke ying badon jing em. Ka parish kade ke jinge kenduk lang jong ki para bengen. Ka parish kade ke jaka banyalap ye kaktin ublay. Badru habadon ke parish kadon ke jingkiu irat. Kan mau hanga syajar sispa la saus lem machwa hang ni hari lup kasi jongi padon kristani wero. Lawan ni kong daki Father Salvatorian, Father Otto von Müller, lawan nu Germany, banwarai ke cinge. Henry Satang Sipor, namar katmaba, lalik paino. Hendai usambal bagi lebet ulah kilung ulah helasan lawan cipji sakiwei pak kifara Jesuit kifara Salesian bat kiwei kiruniam bat kiwei kifara Dyson bat kalaroy hapdeng shispa lai pusaus nem ngiladon kumbaha tang kani ka non is ngi berkawai palat ka million tang ka state mekla jengi ru palat million. Kamut kala roy step pa shispa lai pusa. Bada pedeng jigini kisnam wakadai sishingiro kalabun kala roy pa haruban dibai no ayaka non stone yaka jawai wat mentaru inang dodge bun ki prabangai ka statistik ka basnam arfar kalong hadu lailak safusan aja hakiwe ki not isungi badon tang sanpo jaru ki parish kinan kuba sanpo rupo parish ni padhangi lailak sofusan hajaru idon tang lai pun ru parish dementa hakini kniat benai saing kensapli nyau tani ki parish ai ngo yo play nginang ki lenang roy ha ka jingdon ka parish ke ka parish barot pitip ha ka parish ka dei ka ying badon chingiem badan kilingdo, badan kiruniam, badan ki paipa baro. Parish kani ke jaka, habaki priu ki lomlang da ka chinge, kamersi man mani yo play, baniro yo play. Banai tilot ho play. Ya ka jingiem mensim, jingiem bamana kasngi. Ka parish kani ke jaka, habaki priu ki wan ban shimbata ki sacrament. Ka baptisma, jingpes kem, kayu kharis bukoy. Jing plai ki pop kisang jing ketiu korem jing tang lendoru baka jing peslai papang bater ter kaparish kadai ka jing lumlang ki parabangai ki baju ka jingai marona ka mesimnya teli mesimnya iye mesimnya long ha ka ju ka jaka ka bakan thuplang ka ban pensup ye ka sinsyar kadar ka kompet ye ka mesim ye ka pastor work pastor care kita baro kadai kata ka parish Kaparish ka dahil ka tsaka ba ki prabangai ki yola banyalap ya kay maachong blay kadahil ka tsaka ban le ki kamobha ban pay ki baduk ki barangli ban pay ki pasadien ban penang pestan ban penbha ban penmiat ya ka kaparish baro ko way takadaw don kam kini ka parish habadon ka parish don kata ka jingkiu iran habaro kiliang takadaw ka parish ka long barbuat badon kam hadu kata-kata Nanes amat kani ka cakaru kani parish makamai ksaroy hakajing bon ki parabangay hakajing mensim hakajing nang jiksta hakajing ko jikya badak ye baro ki babha takadaw kadai kata ka parish isa sedang ban priru
banang penkiu pirat ya kani katai barok kubai kublai shisai ki fara salesian bana penkre ya kani ka parish pathamai kinang penkre ru ki parish kublai kiling do bat barok kirunia ki batrai sidom keleng ublai unengar ku gado ya pi kublai ka pang fara salvatorian war pai biang sekani ki time changi ban trei biang kum ki missionary ban pen he pen sani ka chingeng ban pen kraw ka chim sim ban wara abiang ya kata ka sim ban ya la Yesu bara ching penem to kini fara sebatarian changi khamdam Ambrose shimti metakasi unyo ka chingi bakarpang ban assistant paris pres ban ki sister ban baru bat trailang kat kes kir ba balang perbengai kini trailang dengan mesim ya teli mesim ya rap ban penkiu seprang ya kani ka paris pathamai nama kata perbengai biye jangan ka paris tonginya trailang habaro kilian kersian ya ka paris na ka jingi na ka jingduai ban na ka jingno asnyang kat balai ban penkiu ya ka paris nyai ki oblei nama kata nang baka jingker ku jinga sai jong ka an bakuat ka kimi jong amaria kanya sai kerpang ya kani ka paris pathamai mentara singi don ha kata yo basan jong kani ka porlen sedang kendiat por ngila rung ata tayo bakuat pias ngau kani kasi basuk tenat kektin play ke bakran hangi ya kani kasi jing pule menengkong la shim la sot naga jutang barim now prophet Jeremiah way prophet bakrao prophet Jeremiah keren hangi mata kasi de bong uplay uyate jutang bagi kibriu pi haga jutang barim bud sin uplay uyate jutang badu Abraham badu Moses bad kiwe ki prophet yate jutang kajing yate jutang kalogani kini tu yo play ku play chongki kini kin mani kini ro kin pedan boram mau pat unyai kerku unyai gado yang i baro te prophet Jeremiah wa mentakasiru krench pangaji yate jutang apre ku play bad ubriu ublay unyai long ublay chongi upat unang kerku gado pendap penbiang kajutang bangiate badu play hakani ka parish pitang kasir ka dai kani kan mau ki parish motawat nang des khamat piete jutang badu play nadu kasi bayo baptisma hadu pakut ka jigim jongpi pini tu yo play u play jongpi baniro ban sangu ban mani ban pan u ka jigdon kam ban pan ma ban pan ka bon u un pendap un penbiang un riu sumar yang i kadai kamram changi ka dei changi ban ka juban lak ka jiate jutang changi ban ublay ni telot ka noro piasno prophet Jeremiah ublay bieng uma bisnei un pendap un penbiang yangi ke kani yangi ru baro prabangai jongin pathamai ka jiate jutang changi ban ublay Hadin kitin sneng tin crown no Archbishop labot security play parish bat lapen benaru balatung yuk padar Ambrose lamin kumu parish priest ban pet ban kmi yakani ka parish. Long Archbishop Saul Shillong Kajingtung parish priest u Victor Lindo u Archbishop Kajalanim ba Shillong da kajing ye ublay bat kajing bet kaket apostolic kajing ublay bat jingku Yau nong trelang bei jungi how Jesus Christ. U Reverend Father Ambrose Lamin SDS. Hakani ishti ngatumi bi kumunong sharai yaga parish jonga Saint Anne Nautor Shillong East Khas Hills District Meghalaya. Banga ITP yagjing sharai bapura jong ki minsim baro ki bahakani ke parish. Ringkat bat baro ki bor ki ikhtiar ki kamram berkejimeton katkum ke ain balang berkidustur bajudan hapok ke jalan namba Shillong nalor katan ngan pin kam TP ya geni ke kam hak khanyo tri ulber arjar arbsang pin tre kam ya ke bor pashpis jongpi nadu ka khanyo tri ulber arjar arbsang hadu pana penbet dak ubaypan la ai ha Shillong ringkat berkemohor bagi jinsoi keteng jona hakan riutrik ulber arjar arbsang lasoi
the Most Reverend Victor Lingdo, Archbishop Jilla Nyamba Shalom, Badak Hukum Ru the Chancellor Jongka Archdiocese. Lamin SDS ngangai skam ban apply ya ki baro balang kentup ha ka jing pla ka jingai kumne ngangai ha wai blai ukpa bo baro udang thau ka breng baga khandau bajok ki baro kibangila banjoi bat kibangimla banjoi but how way try Jesus Christ ukhun marway jong blay babalak hanok pa nadu kabam jibut uba ublay na ublay uba kajishay na kajishay ublay basisya na ublay basisya yaw balak ha uba omsyam lat haw uba kajuk kajinglong tenray kumukpa daw balat haw ke bar ubana kabenta jongi kibriu bada benta kajik pen im yangi ula hier na peneng bad ula long do ada mensim bakui na kamaria tisuti bad ula long brio la sarat na ruyu na benta jongi ula syale bain hapo Pontius Pilatus ula yam balatat yu balami pat ha ka balai singi kat kum kijing tho malakiu syabane usong hakamon ukpa bat un sawan pat daga jingdon buram ban bishar ik bayem bat ki bayam ke hima jungu kanam don jingkut bat how man sim khoi utrai bat bai jingim ubami na ukpa ban ukhu yaw balamani buram rengkat bat ukpa bat ukhu ubala keren dan kinong tu lupa. Bad ha kabalong kaway, kabakuy, Catholic, bad apostolic. Ngapha ya kaway kabaptisma, nagbenta ka jingma ikipo. Bad nga kimi ilanti, ya ka jimi pat kibayap. Bad ya ka jingim, ha kapertay badangwan. Amen. Nga bad skantriang, ya kata baro, kabla kentup haka ketinu blay ya kabala tho ne ya kabala ai pateng ngapdiang ya baro kijisha syapang gajingen maka akor lombriu manbriu ya kibala pensisha bat hikai da kapalang laha kurukom kabasngu phieng ne lengba kajingkai kabajulong bat kabadai hok khamtam kitu kibiya day bagajing maya jong kabalang buku Chris ne syapang ki sakramen jong ka syapang dijikya jong ka Eucharist buku ban syapang bajing longkli jong bishop karong Hadin kemas bekut ledon ruk kejing penkop buram ya kat tu kat ni ki padar bat buat sekejing penher ya ke balun bat kejing ot ke kum kedak kejong kejing kemen ya kini ke parish bertemai la IT ha kejing ada jong ke Anna bekut Langkah di Father Richard Lalu yang parti ke wajah Hakim pa pun sim ko yamen Blay tagan rat ke ku yang new ke
bala pekre terpang ke ni ka sibu pri ke ni ka parish ka thamma ai dong ne ukit un ai ka jima jimbang ke tiang bagani ka parish ka thamma ke kiwira bal priya ni ka chinge ke prabhe bani waroi ka chia tri ke chinge ke jilong ko wei ko kan ra ngai ti basbon jomi ni pa ni ke ni rau prestra jomi ajik ka khu jong ple ban bo pa kun sim ko ke khu ye pi baro daga jik ka man all in okay on ya ba me sep kun ka jima jimbang ke tiang agar pandi as please pertama barim badi bigger badi nya batlang bani audio king so ha ya thapti lang Tiang berbuat. Gitu kan.